vilanya Bang Ido. Dan dibawa oleh nenek nih. White ini. Apa kapa? Coba dak kicu ah. Ada kayu? Rinyu ak goreng. Terima kasih White. Sama dalam mak ko White. Ya makan lah. Jadi ada yang belum. Mantap nih menunya gulai coba dak kicu goreng rinyu. Goreng rinyu bareng. Kasih banyak Ipa. Mantap. Kuai. Dahulu dengan tali ya. Dengan tutu. Sini. Tutu Tutu. Nenek Yui.